Sport predstavlja veoma važan faktor svakodnevnog života. Fizička aktivnost pozitivno utiče na usvajanje zdravog načina života, dok istovremeno unapređuje zdravlje čoveka. Međutim, potrebno je imati i dobro osmišljen plan ishrane koji prati bavljenje fizičkom aktivnošću da bi čovek bio zdrav. Izbjegavanje ovih stvari može dovesti do gojaznosti, dijabetesa i raznih drugih bolesti. Zato decu i mlade ljude treba od početka motivisati da praktikuju zdrav život. Kada su deca u pitanju, bavljenje sportom može pomoći u stvaranju zdravih navika, razumijevanju timskog rada, poštovanju discipline, boljem držanju, fizičkoj snazi kao i učvršćavanju karaktera. Takođe, deca samim tim steču prijatelje i uče da ih poštuju i da im pomažu. Sve veći problem današnjice je to što su deca sve manje aktivna. Sve više vremena provode zatvoreni u sobama, sedeći za računarima dok jedu nezdravu hranu. Na taj način, deca postaju anksiozna i antisocijalna, smanjuju komunikaciju sa roditeljima, prijateljima i spoljašnjim svetom. Samopouzdanje i entuzijazam za životom je pojačano izražen kod osoba koje se bave sportom, a veći stepen socijalizacije smanjuje usamljenost kod ljudi i čuva mentalno zdravlje. Deci nijedan sport ne treba nametati, bitno je da se oni sami izjasne šta ih interesuje i u čemu se pronalaze. Dete koje nije samo izabralo sport kojim će se baviti ide nerado na treninge ili ih u potpunosti izbegava i samim tim postaje tužno i frustrirano. Nažalost, sve češće možemo vidjeti prazne terene ili tek po neko dete na njima. Zato je bitno da reagujemo i da osvestimo decu i roditelje, da ih podstaknemo da promene loše navike i što pre učine svoj život zdravijim i zanimljivijim.